I pozdrav svima ljudi i dobrodošli nazad u novi video na ovom kanalu. Danas ćemo malo igrati CFC, bolje reći Clash of Clans. Spremam se već da napadam u klan varu, Kako vidite, mi smo u klan Tigrovi. Imamo Dar, imamo Mihu, imamo Blaž, imamo Baka Mog. Čijeg? Imamo Nine, imamo Amar, imamo Happy Boysa, imamo Nikolas, imamo Kinga, imamo SF3, imamo moj mali profil. Da ljudi, ja imam jedan mali profil, s njim ću također snimam koju epizodu Clash of Clans. Kako vidim, puno ljudi pokušava da me napadne, ali pošto sam ja već iskusni Clash of Clans igrač, kad vidite imamo Mortara, imamo Archetovera i Kanon. Kanon mi je već ne na max, Mortar također, Archetover isto, ovaj moram malo da ga popravi. Onda imam još stopove da... to nisu stopove. To su ograde. Onda i njih da upgradujem i kad njih se upgradujem, tamo kad dižem Town Hall 4, pa to sve od početka i tako dalje. I onda ću kad biti Town Hall 8, a svojim ću biti Town Hall 11, pa ću biti jači sa malim, no sa velikim profilom. To je smiješno. Pokupimo malo ovog eliksira, maknemo ovo drvo. Kako vidite, unapređujem topa na 10. level. Imamo još jedno drvo. Such impressive. Wow, such impressive. Ajmo sačekamo. Šta si htio da uradim? Da, evo ga klan var. On počinje za sat i 47 minuta. Sutra će doći jedan video. U tome videu ja ću vam pokažem napade. Ja planiram da napadnem broj 4. Nije mu najbolja baza, znači ovo je moja taktika. Tu, između Archetovera i ove ograde, postavit ću 4 zemljotresa ili malo bliže bi ovo se razbio. Razbit ću ovo i ovo. Stavit ću kojeg Wizarda da razbije to. Postavit ću 2 golema koji će da idu put ovog Archetovera. I onda moram i ove Builder Hutove isto da razbije. To moram da ne bude na kraju da mi ne spada da mi ostane vreme. Onda kad se to se razbije, idu oni golemi, to sam već rekao. I onda postavljam Valkyrije koji će da rastuju Town Hall, pa će da idu ili tamo i da idem ja snimam li uopšte. Da, snimam, to je dobro. Ovo će biti samo malo kraća epizoda Clash of Clansa. Bitch, Amo se Wizardi trkaju, evo vidjeti se sad trkaju. Ko je prvi, on je pobjedio. Ide Wizard, Top ga gleda, Top kaže, ajde Wizarde! A ovaj kaže, čuti majmune. Ide Wizard, i da će da biti pobjeda, Ne! Šta je? Ne, neće biti pobjeda. Idemo sad tu. A, ko je sad brži? Da li, ko će pobjedi? Ovo je glava na glavu. Još malo dalje, glava na glavu. I pobjedio je Niko! Ne vidim, pobjedio si ti. Nemam pojma ko je pobjedio. Ne znam, nisam ja baš pametan. Evo, golemi, oni se rade. Spell. Šta imam od spellova? Imam 4 zemljotres, 1 healing spell, to je mnogo dobro. Moja baza kao baza, užasna kao stalno. Dare! Mama! Nešto za var. Ajde, dajte nešto. Dare, daj nešto. Dare nam je Town Hall 9. Dare, Dara Buba Mara.
Puno je bolje od mene. Puno je bolje od mene. Čekaj da imam profil. Možda mi da zmaja. Zmaj. Zmaj mu na 4. Zmaj. Ili Gige. No, ne znam sad ko online. Je ovo što sad koristi je drugi program za njega koji se zove AC Screen Recorder. Nekako, ne znam, bolji mi je kvalitetniji, mnogo bolji. Ali samobicano mi često koči. I ja bi ljudi rekao, to je bilo to sa ovom epizodom Clash of Clans-a. Nas da su uživali i ćao!